kumba khandai ngude e napo Meghalaya kisha select namta ka SSC MTS an Havaldar kabde jongi central government poi kita ki keteng jongi candidate te kajing kerpat biang nagadeng kajonga te banira ban support ta ba subscribe dan follow ha ka Facebook page Sportland Diaries bat ban jarap da ba pilai kini ki bato hone and commission ki badon tu te lada pitit tiar da kono tiaru lada klik ling ba kini kiling la klik nang tu pila ban tit kino no tiaru te la ban yo commission da kamta kajing tit tiar kajong fi te lada Flipkart mentra badha Amazon ngan bu hapo description te kini ki badon hapo ka yu bade ki yo tang hapo Flipkart bat mentra te kanam ta Amazon ngan sabu hapo ka comment section ru bad hapo description Bro saya sempat teh akan video minta ngan pedip ya result kepada jongka SSC MTS at Havaldar kepada Shmi result minta kata yohi teh akan video gua adap ngalayo penmi tang ba klaim yo ban check bahat tang yo penmi tang marwai ndrai kidon kumba ka MTS kidon kumba ndrungut bat laingut haka Havaldar teh ngin efek detail baha manta nomor kini kidon laka jong teh abanda check bahat tang klaim la ban check baha ngayu i tang kawai ketusi te menta bedeng la yo kumba yi kerteng marhab check bahai hab check kerteng kham tibru nombar kham janjar hi te ngine pe menta ki kerteng jong kine ki bala sha select ki bala yo ka department allocation ayo jaka tre ter kepada jongka SSC MTS mau sa senpat kine ki dei ma ki pus ki bedaya class 10 pass pil ala ban tho ekne exam keteng meningkong de Iva Janai Lisa Nongkenri ini iyo ka department jongka Archaeological Survey of India MTS te kane pada allocation state pada khamyo area Meghalaya margane ka ngi khamdan post area Meghalaya te une nomor san phandreu ne ndai japo Maharashtra te kawai sa state part batai ba nalor kitu ki vacancy mo akbar ba apply te shu Meghalaya ngila abandon ka vacancy kata-kata ka jong ndai kapor bangi jit preference pada pijit ikwe ki state ru telada cut off jong pika biang pila bandrong hak kita ki ki state ru pila banyak kene ka posting we state ta kadau gini yo emta san phandru kadeh po Maharashtra tuition state kiyo apo Maharashtra te ST category okay dan bar man bhalang nong steng iyo po department principal chief commissioner of income tax Pune MTS ner san phandru po Maharashtra allocation state kadeh po Maharashtra tahi temang ne ka kum kini ke allocation uladon ne allocation state ma te desan pendru de po Maharashtra dan bar criminals khnung do ana number time ne yo kana department jongka National Informatics Center Ministry of Electronic and Information Technology New Delhi MTS Laipo uni Laipo allocation state udah po Andaman and Nicobar Island ini beningkong allocation state desan pendru kumut pa ihab antre hapo Maharashtra ini arngut po Maharashtra laka jong department Archaeological Survey of India Principal Chief Commissioner of Income Tax Pune tema tre pada Pune gede Maharashtra klah dan ini way criminals kanang do ini bde yo siapo Andaman Nicobar Island te kan mau baik ma kumbalong bah kapor wa pijit preference te pijit langge wi state ro te lada kata cut off jong phimla are ban yo ya ka jong ka Meghalaya te cut off hila ya ka jong kiwi state ki ba pijit preference marka syong maladon ma ba ai preference tu banjit phap tho ikut jong itu ki state te murba phila ban yo ha kitu ki jaka te wala da phide jong ka Meghalaya ro phimbiang ka yu bade phibiang ka cut off jong phi tang ba namar ba mdon post rel na duna te ki ai be shaki we ki jella ba te phnumla ar ban yo tang shapo Meghalaya we ar langwood and Sangwood Alisha Renja apo Employees State Insurance Corporation MTS Lai Punyau kandai shapo Assam ikini khnam yo sajani allocation shapo Assam Abigail Vidataryang Employees State Insurance Corporation hakaju hi ginero Lai Punyau hapo Assam ini arngut ki yo hapo Assam and sa ini we ni po garo kategori Rong Sil Chira Principal Chief Commissioner of Income Tax Mumbai to kini laingut ki yo po Mumbai we ar laingut po Mumbai arngut Assam iwe hapo Andaman and Nicobar Island kaneka jakaban trema te gila yo marba imat kiyo sha select lang baka kateka allocation state hi te kiyo shkre jaka tre to ka age category khat prarsan gini we ginang rong ginang yo ka category khat prarsan tre di we bda khat prar nyo tang morwe bi yo khat prar nyo
Ini gue gede kat pra absan ta plus sansnem no kat pra like po mun bakine ginang hapaka hapo ka like post nem mar kadan r tadi kategori. Ta ini ndrungut we r lai sau san ndrew. Kentei we r lai ngut lan sangut peni we ngam tip hai kentei sindang te ba tikna de r ngut. Congratulations nam ta kine ki bayo ya ka MTS multitasking staff ndrungut nyo prakhandai te bayo kidaya ka MTS o ka hawaldar te kini ru mar ka hawaldar ro ai choice phi ban jit te phi la jit ye ki jo ki preferences pila pendap ki ku dah paro pendap ngatra ki bala apply ki tip hai kata dan hangnei bayo de Rahul M Sangma ini napo SD kategori iyo allocation pada state allocation kedai nrupsan kedai apa Thiruvananthapuram dekan mau hakane ka hawaldar pada mekliam donra kane pada chapter kan ba pijit mapi outside bed na goti ka don shwe ki don lagi jong bed te kat kum ka jingyo jo pi cut off jo pi te pinjo bed te ini we Rahul M Sangma iyo sapo Thiruvananthapuram te ki don lai jat mo hapo kane hawaldar ba pin ki jakatre kawai po custom kawai po high good but kawai po good on service tax but ba taxation ye jur kajong te like ligi jakat ini we po Thiruvananthapuram dan sa arngut nero ma Darilinda Umsong ini yo life sun allocation life sun ide spok goti ogene yo spok goti poka high court mana dan Leki Dikhar ini yo San Punyau depo Chennai custom mana good on service tax po customi tangkine hi gibang ayo yaki kerteng kibang lawat ka semjenjar ba ban wadi kerteng amde ke basuk maramla re ban tip kita ground ba gede jong kata kastik kita mta mla re ban jong mta tapi hab scroll don lagi hajar ge yu hab scroll ite one of so e kato komenin la yo penbi tangka we te ndala pek bha de la wan yo mta kumba khandai ngut e gidon te kan ru kalong ko we ke ban I mesim lam ye we ki ba kwa ban apply nam ta kine ki SSC MTS ka ba mi man lo snem en mar ba yo kadon ka jing stu baklaro te kren ka jongan na ban percaya ru kata te one of so e te shubu mar ba kadwa pin mi post untuk live vacancy te ni set page ba karetang jongka mekhalia kadon kata vacancy te ni ken ba otang kita ndai kam te re kumta katkum ka jungi katkum ka result pada ba nalor gitu ki vacancy ke brejong meklia lara cut off jong pi kabiang phila ban yabe cut off jong gitu we te mut phila ban rung no ya kite ki we ki state ru te nadu nang neskmat gitu ki ban sa apply bank system te haban ya lab ha te choose bhai ki preference jong pi choose hagino state lar pi ko ban tre choose bhai preference jong pi te persang ban lab ki nei di central government ka tolop ka jong ki kan he bha ka tolop marbai next ne tela kiu biang ka pay commission te kin sapoi kuma sanpol en rupo jar shimnai ka tulop jong ki markne ka dega MTS te rakno sauko sanpo jar kan poi bet ka tulop jong ne te namta ki banang yu te perkre bha amde re ban expect ba yo tang mekla pnum yo ra te phaban choose preference sawairu te nadu menta phaban prepare lupano namta kini post te markibun bha ki blaya yo gini kam te la don pin saya kandu lang la yo long kejuk di department ke jeng tere kum tatar kini ndek result jong ke SSC MTS arjar sau te arjar san ke sami i ka advertisement markandon man laus nem te de ban ready lupa pun kre de ban persang ban ya compete ikine ki central government jobs te na next ngasa penmi ro ka result kepada jong ka CGL hangtur ki doni khasi ki bapas tentang CGL ketua ade kham hai kadan tu lop kham he ha de tang jong graduate la BA BSc BCom kum tatar te tang ki nei ki jum tip flash pun